Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Sail Chorahil Choacue Quasquitzin, Ninke la Kulbal, Hunsutchik sa la Angela in, Solok Salisantilhu. Lish Holomil Katsulbal Chiruligutan in, Nashche, Lirahok, Ut li ma usilal. Ho yoko jak sulbal chiruep ligutan she numek chak. Liqaqwa Dios kosh kanap chi ach abambil. Utain ahel ru renak tayo lak sa liqamla o lirahok shrabal liqaqwa Dios. Naknakoksi chi inkaus likwang chi ach abambil na chalkli railal sa kaben. Liqaqwa Dios shik narilima usilal. Abanan tokhmahi na kulak lishonal naktish sachru chishkunilain. Kuidak kish sach chakrua inche hungwagil challenge nakter magarach hunakli hunal barkuirak ta yolaqah kuili rahok rik inep lishjob desihom liruchichoch kikana sa agap sashkaba lima usilal ut sashkaba kui nakmahun reheb lishjob desihom liqaqwa Dios kishtauru likaru yo chishpanunki liqaqwa Dios shbanak limak kikulun chishsakninki liruchichoch Mare na balep bahkwili keshpat chakrib. Kaut nakshkarap liqaqwa Dios chi oklimak. Kaut nakinga sach sa humpat. Abanan nakanaw nakliqaqwa Dios nashbanuha in sa shkaba lishnimalish rahom chirish lipoyenam. Reish sachbal che hungwagi lishkwangilal lima usah kwing mukonaru da roksinkil lishmetzeu ut lishkwangilal. Shbanak shmetzewangilep lijuntesal moko kwanta sa shyang lishka liqaqwa Dios. Ma ani limimilru, ma ani limetzewamilru, shbanunkil tahunak li inka narach shbanunkil. Hanarach nakla oto angelak chiru, sa shkaba li rahok li naqeika chirish liqaqwa. Li rahok ma hungwa toruk chishpatzbal, ma hungwa toruk chishkebal, hokweshkial nakwach. Inka li rahok na yola ut de junjung na shqashtesi ho nimal ut ho kialah kuili na chinan sa lishchol shqashtesin kil chiru liqaqwa Dios kuitarach liqaqwa Dios inkarach kosh kanap chapambil ma barach ta ruq chi yola ut chi ilek li rahok kuirach la ota qanaw challenge sa shtiklahik ut sa shtaqik chi shkhunil chirish lik angela in li nashbanu liqaqwa Dios inkarach kuita qapat nakliqaqwa tish sachrakh shkwangilal li mak sa humpat shbanak to kanaqrakh chi mak ali qachabankil to kanaqrakh chi bakbo utinkarach to ruq shbanunkil barkwan li naqrakh lao shbanunkil salihu Romanos capítulo 8 ut versículo 18 nashe li railal li rautesik li naqakul li naqil anaqkwanah kwi ma hungwa to ruq shkhunta etankil rikin li al li sailal li chal krechi ubeh li trakhshke balqe liqaqwa Dios utikin li patsoka in nakwakh shtaqbalik angela in chiruli kutana in makwan li qapa bal rikin liqaqwa Dios reshkul bal chishkhuni la in utlishkechi liqaqwa Dios choqe sa khungutan Badiyo shakwe naqshinago chibeni chiruli khunk amoka in sa li qaq angel solok salisantilhu ninkela buqbal re naqtinago chibeni sa khunchik li qaq angel